solanasang sende sia paranno solanasang ke sita mubulio miki lante penanda besar na po matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang matua latarangi lan atu yate dia lama Ibrani pasala kasera angka 55 saya lako 20 nak pak. Apa dolo latabasa mai komita mas tambayang. Tukukan diolo malabi mi puang matua do surga. Ukure sumangai tu do na mintu mama semi sia umpalaku tu do na kagarisan kasalan. Bilan na Buddha tu dosa siya kasalangki, lalako padangki terotolino on bang video olomi. Mengkamoya kan kumua, kamu laung panundukan siya untoy manda itu dia nakatuangki. Lansangan na puang Yesu, ki buka itu dia nakatuangki laung tarima kadami, siya masambayang mati olomi. Amin. Ia mora banang na to, anna mendadi to paritangan na baste baru. Kumua anak ia tu to ditambai mak din unappak mana matontongan tu mangka di aluran ni. Na dipakondi nakua tanda mana sana misa pagalu. Sulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Lan misa surat ba atu diong misa surat kasialuran. Biasana inang den tu misa tanda mana sana kasialuran ia to. Dikua anna matoko sia main dan buka sialuran. Ya tu biasa na dipake untanda mana sai tu misa surah kasialuran ya mutu materai. Siapa surah 5 patomalina to sialu. Dikua anna mapato dio hukum batu atoran lantono. Ya anna den salah misa ulenda itu kasialuran iya to matantu kumua narua atoran tu dipake lantono. Sulu solanasang tu tonton dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Lan mai pak basanta dio na kadan na puang matua lan atu yate. Umpak pokadan ni tu dio na pangalu baru dio mai puang matua. Tu na pamanasa lan Yesus Kristus. Tu mendadi to pasumbungan sundun. Pangalu baru yate si sengaran pangalu dolo. Belan na iya tu pangalu baru umpamanasa kasalamaran na taun na puang matua. Apalan base dolo ia tu kasalamaran di pamanasa ulendu ito doan rara patuan tu disanga laung basei kasalan na tau to na atu ya to. Apa ia kelan pangalu baru base baru ya tu umbasei mintu kasalan na taun na ia mau tu rara matasak na kalenan puang Yesus. Sulu solanasang tu tontong di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Na umbara susi batu apa ratu ladadinna. Ke tontong ita todo tinting tu te pangalu ya te. Tae moraka nala denggai na batu lapa de moraka to tu yan na to. Ya turara matasak na puang Yesus. Tumendari tanda mana sana la umpasundun ni sia umpamasay lakoi. Tu pangalu ya to. Belanna ia tu katuan na sorong puang matua lako kita katuan saya lako. Manasa kumua belanna kama masyan nari puang lako kita mintu taunna. Ya moto anna ia tu kasalamaran inang la tontong den sia inang la masay lako. Ya mote tu pak kaboro kapua sia kama masyan sundun na puang matua lako kita. Ya moto ya ke nenne ita todo tinting tu pangalu na puang matua mai komi anta palaku kagarisan kasalan sia tameng katoba di olo na puang matua anta pengkule tu tuo si turu pak purayanna. Amin. Lama sambayang. Ya tu kami te o puang manasaki akui nenne bang batu mukumbang kito do tinting tu na pak porayami. Pisan datongan ni duka puang kumua inang mamase komi sundun tu na pak kaboro milako kami. Katuan saya lakona mipasakka lako kami laki kure sumanga sia laki ni umpakala dikon. Lansangan na puang Yesu puang bela bake kimas sambayang. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua tarangilan atu yate. Tang tore kipalaku kumua ta subscribe itu kadan na puang sia tapa bagian ni
Ure sumanga lako kita sola nasang, puang matua oto nakatuan tontong saya lakona la umpasak.